Moro nani bo nani gadongon, paparan nyo pugom-gom maon. Masam. Oma siya pudan na, margoar si Udur, alias Naiboni. Nyoma si Arni, nomor onom siya na pituhalak. Oma pahupuna si Tiurma, na suri-suri na najolo, tikidak danak. Nyoma si Amaldame Guarna, alias Oma ni si Febri. Nyoma si Lalahina. Nyoma Helana nomor 5, Lamhot Sigiro, alias Amani Padapotan. Nang binotoy di natana. Siyan na pitu turunan niyo po gom-gom. Boru hasian ni Amaris Maya na hinan. Moloon, punguan, hudulan, hula-hula lubas syatar. Siyan na sugo na sidang adong beri susor tolongon. Sekali-sekali keeda gitu. Keren. Yon ay si Tio-Tio, laho mamuri aka saring-saring nao dapat anon. Nang ni lakay. Somal na ibaid do pangir tu ay si Tio-Tio. My trip. Merak banget tahu punya. Ya kan Dia mau nasuman nang ate. Ayo mau beli sini bagi ate. gunung padahal belakangnya. Ekspektasi realita di foto ini. Ekspektasi angin kencang. Rambut makam ini. Moloon anak nito si Sudung mau. Di pas itu. Ama Samuel angguarana. Nah ni alap na edai boru manurung. Ali adong akan manupang bohi rampona bay. Apanya? Lupa nyokap ada. Maupun ni opung tiur mama on namar goar si Daud. Molo di Alkitab idok Raja David, Raja Daud. Haleluya. Aku pun tidak disorot. Aku pun dokumenter asli. Namun maho bere hasian. Iyo. Horas. Hola tema, yamu raja gustom. Mangare dia mau teman aku apa di beremu. Baik, bongkar betul. Sekaligus mai bongkar betul. Tapi syaratnya gini. Unang jolo itu Tuhan, ise unang no salah. Nak salah no. Oh, ini siapa? Opetur mah tanggung jawab mon. Iya. Oke. Tanggung jawab mon. Baru mana jawabnya? wow. Si Berlina? Iya. Nah, para dulu kan si baju yang baru nami on. Boleh. Di jalan nami. Di atas di kain putih. Iya. Kami di atas di blok. Alana ada perapidon, kurang bersubuk di tengahnya lama. Jalan itu dak kolej bak kami berlaku sublok. Oh. Kalau kan putih dan non kebun nami. Susum mapasahatan muna si baju ini bere nami naonom, baru nami do papu nami. Kemudian selanjutnya non baru pasahatan naik matu hamu. Ada rencanamu lah ho. Ini opung doli gombong. Zoom dong. Ya, sudah mulai tahun dikubur. Masih bagus. Oh, itu dia terlihat sudah kepalanya. Dikiri mau nang mamaksa ho mangukit lah panai korima setor. Siang kami bona asu dan pikuatu bahan itu songon cara pas songon poda do paniroyon itu lang nami raja rayo itu munang adong pasepat. Parjolo sahali dibuka marhite pangulani huria Katolik. Tomo. Na manguruti musean non asa diurasi mau. Satu pa di bagas seperti jauh mana nak Katolik. Pangulani huria nami mana mangurasi. Mangelik kami tuho asan giat pangaramotomu dinasida asa nakali ulos sitapin na maiyale Tuhan bisa luhut paranmi
amanani dokinanani. Natumada arsak dor nasliroha. Dos kaum do tayo ni anak Yesus Kristus banyu kami tuho. Namarga pernasida di setahun ini. Iyo jala sosoi ma rohani nasida. Bisa tuho. Sonom may amang boru. Hamis yan akatulang muna. Gabi ang Pas atamin yan ulus tapino langsung mahehehan. Ido. Iya, Goy kalau to izin ma. pas. Soni Ido to ma. Dato Marahirin no tikino boli di Ido. Di utong maong ma. Tetapi kami amang lain namin siya kangan isilaw sa paju. Ido. Wari apa mang boru? Maju Tuson. Nomor baris kok. Opo Erika Doli. Begak main. Nama Jojo Sigiro. Iya sinum. Nomor sulta. Began. Nomor pera. Nomor nato. May tugi naking lang sa sungwi de. Saya anak Singgiro, bukan aku. Saya tidur. Seperti anak instrumen di bawah. Patarida guarda pula, patarida guarda. Iya, patarida guarda. Orang ilakot itu. Si Majujung. Lagi belakang. Ulaman na, di ulaman ni. Warna do si Barani nang perjalanan. Patarida na tulak ko. Iya, oke. Baris. Mangyuk Mamang Tuson. Na Majujung Opu Roberto Doli. Sinaga na siap panahatan. Agak senyum. Allah. Una bega senyum. Agak senyum. Opu Roberto. So ketoro iyo. Paksa tuh lang. Wala yang Musa deh, tosen wala. Saboy nagtari. Senyum sedikit. Pas laman nay. Ya, wala ni dah. Nomor kamu jupuri. Ay, sono na do. Antara. Orang Julu na Juli orang Julu. Iya. Kalangsara. Orang tora. Unang daw nomor 2. Masuk kali. Saya mewakili si Madukali. Berbal-bal. Mau. Ya kan? Baik kan? Kan baik kan? Ini Pas. Ayo sama Kak Nun dulu, Pak. Sama Kak Nun dulu, Pak. Sama Kak Nun dulu. Belakang. Coba market showroom marah belakang. Iya. Opu Samuel. Belakang. Opu Gonggong Doli. Nama kei Oparan ni Opusau Tariaja. Nama mewakili Opu Gonggong Doli. Mau lihat tema perjolo taruk kiri bata.
Diari nauli bila di ganon ni patakot ni matani arion. Dihamu saluhna kapiok paran yang mangborunami nang pardului. Opu gonggom rodo hamyak katulangmu lama napiko ipatakok ni matani arion. Asal dia takok parhar saulian takok parhorasat dia kapinok parmon. Asa tiboy na batuni rumah tibab na batuni sopo. Nunga gabi ho opu gonggom na parjole sa kay makana poso. Sa ni solu ni lele mau botian na. Basa tamu lo stapinon sama pino promok panggabian satu parhorasat. Nama Kuti Situ Mora yang mewakili. Vamos que digicam. Ya, sabi sangat madihamu akadopung. Raja Ima tulang si panapil. Ada orang saya tapik kamu pau pumu. Belum kabar murah teh raja namin. Dan rumah salah tempat. Ulang selamu tujuh lo kamu. Mana idonnya bangun nak ngam lo becarat tak. Sama kamu namu saya nami raja gusto. Ima pau pumu. Tapi nomor. Iba opo desa tiga dulu. Ini kurang motor be ajar-ajar. Namaku Marlia Matoluhali. Marlia Matoluhali andong dison. Dengar. Di Jolo ni si bagat dikdo. Marlia Matoluhali. Ale unang itortori. Tang yok kamu. Oh, dengar yang dibuka. Toluhali Marlia dison. Iya. Toluhali itortori. Kapan dilemparin? Kalau udah jalan, kalau udah apa nanti? Kamu boleh kecil tapi kamu lempar. Pangan nami orang dekat kamu ya. Kalau dah. Bantu kita kamu tanya. Dari situ aja tambahan. Iya, putar. Terus terus. Ini sudah horas lah. Yang mengerti lah disuruh. Horas opung. Tadi para mau utara. Jalan-jalan. Pelan-pelan. Pakai rekam. Jangan lakam mah. Langkah yang lain dulu, langkah yang lain. Jangan santai dalam pengantin. Sakti toh, sakti toh. Bantulah kakakmu itu. Bisa gitu. Sakti toh, sakti. Bantu. Siapa mau diganti?
Bilang kuat, horas gitu. Horas gitu. Horas. Minta. Even suara saya berbutuh. Nomor satu. Sartika, tolong digeser. Tolong tapi cuma. Tolong cuma. Tolong digeser Jo. Kalau dia masih siap. Siapa nih? Doli. Oh, Super Doli. No. Oh, Puberto Boru. Sinaga. Sinaga berapa? Sinaga berapa? Sinaga. Dia kurang Sinaga. Sinaga si Bagati. Nama cucu mana ki? Nama cucu gini nak ki. Udah. Oke, udah. Apa yang barang pola? Enggak boleh. Beralang Sinaga. Opu David Doli. Opu David Doli. Now doi, serison. Opu Samuel. Opu Samuel Doli. Opu Gonggom Doli. Gonggom Doli. Naoi. Opu Gonggom Boru. Lupa siatar. Dapat pahala yang besar. Ini tulang lupa siapa? Sama tulang. Ada tonggo bebek Opu Sartika. Opu Sartika. Yunus tapi. Naposi kan. Ya, botolnya. Baputa. Oke. Ini mah, ini saya masih guru di rumah. Di pasar time saya tuh mamang baru nami. Mau lihat ya maraja nami ada nang sikodo di Amuna. Amang baru muda na baru musungari biasa go raja nami panguda ni uria. Ubah satami matu Amuna ngalau manipuli. Songanima satu mamang. Mau lihat Amin. Martangi yang mahita Ali tuang nabasa roas Saya disedangi hati urun nama notongina Kami termubina toras nami naung Di patakok Yaka koparana Baduna tercatat natidu Habis tong ma Saya totong lean lah Mau lihat aja Bang Bor. Jangan apa, nggak boleh masuk. Oh, Bang udah jangan masuk. Tahu mak? Horas kayak Bang baru nami. Ini mak, sabut pula lagi. Dua orang peteng cuma.
Sikop ulang nami raja kulto. Langsung kamu raja nami simatua nami. Koni baru muse simatua nami raja kulto nasian kote. Koni baru muse simatua nami sikarani. Baru muse simatua nami kulto siata. Lukone maruru pamuse sima tua nami satu orang. Cuma situ orang mah baru asal yang ibas siata. Ay kumurang ni gunung nang bang tulang dolong. Ido? Mahami. Asimat tong rohani amat tanaman tuari bata. Asa dohon na mason hatana tua na madok. Asa tititi banda si gokpa pulang pangarahuna. Tusono pewak kami na boru kami boru. Akabere. Saya amat tari bata mana manggohi pas pasuna. Tu sama. Ni jolong ma. Tadi